mislim da bi to bio odličan meč i da bi Marko Jack tu pokazao boks. Zato što nije kao Duka Prase toliko agresivan i onda bi on boksao malo bolje, a to odgovara Marku Jacku, da nekoga ne napada previše. Neko ko bokse sa njim taktizira, tu je Marko Jack opasan. Tako da bi ja tu volio da se desi ta borba i mislim da bi tu bila odlična borba, 100% bolje nego ove borbe što su bile dosta. Znači Vuk Mob i Marko Jack bi bilo odlično. 100%. I tu bi 100% Marko Jack pokazao dobar boks. Ali na primjer i Vuk Mob... 3 meseca i Vuk Mob je meni rekao da dosta dugo trenira boks. Vidi se da ima znanje, vidi se da ima smireno sveću nego Marko Jack, ali mislim da bi tu bio eksplozivniji Marko Jack nego Vuk Mob. Da. Sigurno je. Da. Agresija ta veća postoji kod Marka Jacka nego kod Vuk Moba, ali je Vuk Mob odličan momak, kao prvo on je moj odozvac Crnogorac. Ne znamo se toliko, vidjeli smo se par puta, ali je dobar momak i mislim da je bio dobar meč 100%. I volio bi to da se zakaže meč taj.